U duelima Jagodine sa Vojvodinom prednost domaćeg terena do sada nikada nije bila od presudnog značaja. Najmanje zbog toga u redovima jagodinskog superligaša i sutra očekuju neizvestan meč u kojem bi jedan potez mogao da odluči pobednika, a šef stručnog štaba Miljojko Gošić poručuje da svi moraju maksimalno odgovorno da istrče na teren. Okrećemo se utakmici sa Vojvodinom koja za nas ima izuzetan značaj i tu moramo svi prihvatiti svaki svoj deo odgovornosti i nositi ga. Znači, utakmica za nas je izuzetno značajna. Ponavljam to nekoliko puta, zaista zato što svi parametri pre toga govore da smo imali jednu uzlaznu liniju, da 4 utakmice bez primljenog gola, da smo na Karaburmi odigrali odlično, znači sa potpunim jednim kapacitetom koji sada imamo u igračkom kadru, bez povređenih igrača, bez igrača sa kartonima. U stvari, dobro, vidjet ćemo da li će Đorđe Nikolić moći da brani na toj utakmici. Eto, tu male pravim izuzetak. Ali sa svim snagama mogućim mi moramo tražiti imperativ protiv jednog dobrog tima Vojvodine koji takođe verovatno ne ostvaruje očekivane rezultate. Međutim, takva je liga i to je još jedno pravilo da može svakog dobiti i mi moramo tako razmišljati. Znači, moramo podići potpuno naš taj i moralno-voljni element, samopouzdanje, prihvatiti odgovornost svi. To nije nikada, naravno, problem stručnog štaba. Meni je najmanji problem da prihvatim bilo koju vrstu odgovornosti, ali ovoga puta zaista morat će i igrači da prihvate odgovornost, jer mislim da to mogu i da mogu tu utakmicu da odigraju na najvećem nivou, a to znači da i ako treba prevaziđu trenutne mogućnosti i da nastavimo seriju dobrih rezultata. Sigurni smo da nas neće zavarati trenutna forma ekipe Vojvodine, pošto je to jedan jako ozbiljan klub, što je pokazao igramo u Evropi. Mi moramo sutra da damo svoj maksimum da bi pobedili utakmicu i priključili se sredini tabele gdje je objektivno i Jagodine mesto, što je kao klubu pripada. Zaostala utakmica 6. kola Superlige Srbije na gradskom stadionu u Jagodini, Jagodina-Vojvodina, igra se sutra sa početkom u 19 časova.